Siulu solanasang sende sia paranu ke si tamu maliki lante penanda bisarna po matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang matua lata basalan aku ya te dia lalamai Pak Pudian pasala misa. Pak Pudian pasala misa. Dolo lata basa tu kadang na puang mai komita mas tambayang. Mamalikan ni tutunkan nila orangi kadami puang matua. Totang pabelakan ni totang sipatok kani bila na dosa siya kasalanki. Pagarri kan ni o puang mi pamatotok kan ni pakinakan ni urangi untandai siya umpagaw iti kadami. Lansangan na po ang Yesu ki mas tambayang. Amin. Sangadin na iya tu kasendian na yaman na lanman na sukaran aluk na puang siya unnannong sukaran aluk na kello ke bongi na dipakondi na kuwa allo na bongi. Sulu solanasang tu di kamasailan po ang Yesu Kristus. Budaki tu kita toranto sarani tu umporinaya umparitanga siya lendu di posendena tu salamisa baatu da dua ayat lamai surat madatun na pong matua. Kasendianta lako te misa ayat iya te madin butu siya dadi belanna den misa agan tumangka taulai la pantan diolainna si sola tau senga. Siya madin duka butu belanna umpa butu pak pakatana siya pak pamatoto siya pak pakilala. Lako kaleta. Suluk tu pada dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Yate Pak Pudian tu tabasa lan atu tu temo. Ia mau tipamulanna siapa buka na mintu Pak Pudian lan surat Pak Pudian. Maleso tarangi sia tabasa kumua ia tu toma pudi. Umparanduk pasurana anna patu tuntanga na siapa na anna lako sukaran aluk na puang. Napa pakilalan to mapudi tula untoyangan kale diomai kasih rampunan na to kadake gauna. To pakira-kira bang sia to pabese. Sangadina ya tu malolo ya tu kasendian na ia mau tu sukaran aluk na puang. Kasendian batu kamauparan ya mau misa pak pasake diomai puang ke tutun sebirisan ki situang kurean sumanga mengkaola lako sukaran aluk na puang. Ya moto napa pangadaran ni to maapudi umuatai anna torro lana appala manna taunna tu sukaran aluk ya to sangadinna lananan nungkel ke bongi batonanna kumua ya tu sukaran aluk lamenda di parandangan si atoranna lingkana katuanna taunna la alona labonginna dio mai mintu inan dio lumintu inan sia la mintu agan tudadi. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ulendui te pabasan dio nakadana puang matua anta ditambai duka solanasang. La tontong sia tangka tu la unannung itu sukaran alumna puang matua kello ke bongi. Tae anta la torong napala manari. Si misa sia sidak dua batu si pira-pira ayat. Sangadina la birisan ki umbasai. Tu mintu isi surat madatun na puang matua. Belanna iamo tu kadang na puang tu lamenda di parandangan matotota lan ulolangan ni temintu katuan pak kamasian na puang laku kita solanasang. Amin. Tama sambayang. Pure semangat tu kadami puang. Tontong umpakilalakan ni siya unadaikan ni. Mengkau laku sukaran alukmi. Tu tontong la umpanundukan ni lako katonganan ni. Lansangan na po ang Yesu di mas sambayang. Amin. Rampuin deto tu kadan na po ang matua tarangi. Ta subscribe ite kadan na puang. Siya tapak bagian ni lako sang mane sang baineta. Kure sumanga kantu puang tontong umpasiria kami kamarampasan na.